Limasik, babae lalaki. Babae ay Magkano alimasag? 30 brother, 30. This one Cochingo. This one babae mataba. Big size, see? Payat? Fresh one. Here see? Mataba. Fresh. Have too much. How many kg? Say hi. Hello! Welcome to Dubai. Anong tinda nyo? Wala naman kayong tinda. Ayun O, sige, ikot ako. Tignan natin. Tignan natin. Say hi sa mga Pilipinas. mga Pilipino, shoutout sa mga Pilipino dyan. Wala Halika na kang- dito sa Fish Market. Wala kang tindang tahong. Tahong doon at titinda tahong. O, sige. Halaan lang. Ano lang ang bibiling ko sa'yo para makabili ako. 20 lang yan, 20. Nakabili ako ng pusit eh. Magkano ko mo sa loob ng puset? Magkano ko mo? 20. Wah. Good morning, brother. Yes, brother. Hipon to see tahong alimasa. Yes, brother. Magkano hipon? Hipon bare awal customer 30 selling 25. Awal 30? 30 selling 25. Awal 25. customer for you, brother. Tahong fresh? Okay, Fresh. tahong. How much? 25 selling 20. Okay, 20. 20. Don't 15. 10 is small, all big one, brother. Awal customer for you, brother. Malinis to ha? Malinis. New. Fresh ha? Fresh. All new. Okay. I will Manikayo, just manikayo. buy fish, then come back ha? I will come back. Okay, no problem. This one discount, this one discount. No problem. Daming tao ngayon. How are you? Brother, how much your salmon? Salmon 45. Kukuha ako buo. Full. How much? Buo. This one salmon, Mafi. This one Tanigi, kingfish. Tanigi. This salmon. Salmon whole, what? No? Whole one have but expensive. How much? No? 65 kilo. Big one. 65. Fresh. This big, how much? This big maybe 5 kilo coming. 5 kilo, so 300. 280, 285 maybe. 285. Tanigi, 40. No, Tanigi 35. 35. But this one fresh? Yeah. Yes. Cargo. This one, how many kilo? This one maybe 3 kilo. 3 kilo. Yeah. 110. 105. 105. Okay. Okay. Want? I will go around. Come back, ha? 35. But last price, how much? 30,000. 30, ha? Okay. I will come back. I'll cut about. Okay. Marami ngayon. Limasik, babae lalaki. Babae ay Magkano alimasag? 30 brother, 30. This one Cochingo. This one babae mataba. Big size. Big size, see? Payat? Fresh one. Here see? Mataba. Fresh. Have too much. How many kg? 1 kg, how many piece? Maybe this one 4 pieces. 4, Only? 5 pieces. Jigal aja jigal. Babae lang. Babae mataba. 30? How many kg? No, this one 30. This one. Cochingo. How many kg brother? Ito lalaki to. This lalaki, this babae. Only 1 kilo. Wait. Pili pwede. Give you this one good one. Mataba give you. Babae ah. Babae. Higa, rasta de mein. 1 kilo, huh? 4
what do you want? Pussy, they have lapu-lapu, sweet and sour, tilapia, supreme, sibas, salmon. Magkano puset? Puset magkano? Pussy, small one, big one, brother. Big one. Big one 35, small one 25. See? Malalaki. Fresh. Malalaki. Tignan ko sa video. Kisa de. How much this one? Big one 35. Give me that one 30 on. Omni kg. One piece only. Give me 25, huh? Really, you fast customer give you. One Check. piece. One piece only. Check. More what do you want? Lapu-lapu, sweet and sour. Supreme, sibas, salmon. Salmon. Salmon, fresh. Fruit fresh. How much your salmon? Salmon 45. Huh? 45. Fresh one. Mahal. Mahal no, 2 day fresh coming. But this one, how many kilo? This big. No, maybe 1.5 kg. This one, 1.5? Maybe 2 kg. Just check. Can we check? Can we check? Huh? 2 kg. 2 kg? Too big? Too much big? You want small? Too much big. I will try. I will get small. You have small? This one. Just try, ah. Just try how many kilo. $1.8. 1.8. Maybe clean 1 kg coming. Fresh one. How much last price? Last price, how much? 45. See? 2 day coming this one. Fresh. Day kisa. Brother, no problem. No. Wait. I'll come back, ah. I will check because This fresh This one one. You too first big. customer. No, maybe clean. No. 1.2 coming. I will try to go around. Maybe there is small, ah. If nothing, I will come back. How much my? How much? Okay. This one coming 1.8. 35. 65. 60. What? 1.8. 30, no problem. You brother, you first customer give you. This one not fresh. No fresh, no give you money. You take my show video Check, this check, one. One piece no good, no give you. More Rashid. 2 day coming. You brother. You first customer give you. Kisa de ek piya kisa de jaldi ka. Machila. How much? Kullu. This one 30 plus 20, 50, 60, 110. 100. Too much. Your price. Me price maybe 150. Kullu 100, ah. Really this one my cost. You first customer give you. See look. Kati ka naam paise je bill. Really cost. You first customer. Utra kanni bana cha. Thank you. You take video next Video? time coming. Next time This coming. one, to F203. F203. Shukran. Every time good price, good fish. I will come. If not fresh, I will come back. Ah. No problem. You take video, na? Daming isda ngayon. Nung hindi tayo pumunta, konti lang. Ito. Lapu-lapu, magkano, boss? 65, 1 kilo. But you don't have small? Small one, no. Okay, this one big, ah. This one bigger. Bigger, but good. Bigger. This one. Okay, thank you. Yes, brother, see?
Ah, Tahong mo fresh. fresh. See, smell. See. All fresh. This one egg of Lapu-lapu. lapu-lapu. Lapu. May pating pa dito. I'll come back, brother. May mga pating pa dito. Maraming tinda ngayon. Ang dami, pero dito tayo sa mga kaibigan nating Indiano. Charlie Spot. Yo. Brother, ito na. Hello. Oh, marami tayong nabili. Nabili tayo ng salmon. Ang pusit. Ang masag. Alis tayo dito. May mga tuna dito. Tuna. Tuna. Okay na. Pupunta na ako siguro sa mga gulayan. Linis ng gulay. Kulingan? Kulingan. Okay, brother. Kulingan. Dumami ngayon ah. Hindi ko alam siguro nung punta natin noong huli. Ang maaaring no? Ito oh, lobster. Ano kaya ito? Tapos meron silang ano ba? Tao. Meron silang sea urchin. Wala. Lobster. Brother, how much lobster? Which one, brother? This one, lobster. 85 one piece. 85 one piece. One piece, ha? 85 one piece. Alimango. Which one? Alimango. This one? 65 per kilo. 65, ha? Babae, lalaki, 65 per kilo. Parehas. Pag babae, 65 din. How many kilo maybe? How many piece 1 kilo? Kilo, 2 pieces coming. 2 pieces. One big, one small. This one big, ha? Okay, thank you. I will come back. Thank you. How many kilo? I will come back. Thank Okay, you. 60. This one is your lobster. Later, I'll come back. 75. Ate, say hi. Hello! Si ate. Welcome to Ano Dubai. tinda nyo? Wala naman kayong tinda. Ayun. O sige, ikot ako. Tignan Nasa natin. kabila. Tignan natin ang tinda mo. Supreme Salomon. Aywa, syukran brother. How are you? Parang dumami na ngayon. Last week galing ako dito ko konti pa. Oo, napuno na kami dito. Bago ba? Bagong renovate ano? Ito lang inano. Galing ako dito last week. Ang konti ng ano? Konti ang paninda. Oo. Bakit? Ngayon medyo marami-rami dumating dito. Ah, okay. Conforme kasi sa dating. Vlogger ka ba, kuya? Oo. O, say hi. Hi!
Say hi sa mga Pilipinas. Mga Pilipino, shoutout sa mga Pilipino dyan. Wala Halika na kang- dito sa Fish Market. Wala kang tindang tahong. Tahong doon, natitinda tahong. O sige, Halaan lang. ito lang ang bibiling ko sa'yo para makabili ako. 20 lang yan, 20. Nakabili ako ng pusit eh. Dun Magkano sa- ko mo sa loob ng piset? Magkano ko mo? 25? Isang piraso. Isang peraso lang? Isang piraso pero medyo malaki. Sige, kuha ko nito. 1 kilo. 20 lang Para ko. Fresh. buena mano kay kabayan. Ito ang binaman ko. Oh. Saka itong tilapia mo, medyo maliliit ah. Ano rin na talapia ko yan? Ha? Ganda yung size na talapia ko. Medium size. Medium, 4, 1 kilo. Kaya? Tatluhan. Tatluhan. O sige, isa din. Dumami. Konti lang last week nung pumunta ako dito. Konti. Dati kukunti lang kasi ang gusto dumadating. Parang fresh pa to ah. Ano na yan? Okay na yan. Okay na yan. Ito, sariwa oh. May pa yan. Pero pinasusuka pa yan ano? Pwede na rin hindi. Yung ano lang, maganda ate, mga 3. 4 ba yan? 3? 1 kilo. Bayaran mo na lang to 15. 1.3 ah, kasi 1 kilo niyan. Sige, magkano lahat? 35 lang, pero maano kita kaya marami kang 35. ano. Meron ka ng panukle? 100? Dumami. 35 lang po yan. Depende pa sa dating ng ano yan? Isda. Isda? Ibig sabihin, last week walang dumating? Friday din ako pumunta noon. Misa wala akong paninda, kundi hipon lang tsaka pusit eh. Oo, sige, salamat. Salamat. Salamat din.